Evo, pozdravljeni. Nova epizoda je pred nami. Epizoda Balkana, balkanskega tripa. Tukaj smo z mojim voznikom iz Romunije, ne boste verjeli. Nisem pa sam, sem s Tino, kaj boste videli v prihodnjih posnetkih. Smo pa sred Madžarske krajine, nekje na poti proti Budimpešti, gremo do Segeda, ki je pol na poti do Subotice in do Novega Sada, ki je naš današnji cilj. Seged! S ove strane idu. Sad su razbegli iz logora, pa ih hvata mađarska policija. Evo, došli su po njih, vjerovatno. Novi Sad. Evo, tukaj smo prvi dan v Novem Sadu. Pred nami je prekrasna Petrovaradinska trdnjava. Jelen, stari dobri. You're just gonna take tobacco. What? You're just gonna take tobacco instead. I know. Like, Woohoo! Woohoo! A to zdaj snemaš? info jogurt i to je to. Evo, v Beogradu se nahajava še na 200 km do Niša. Ta bencinska je precej prazna, ampak upamo, da nam bo uspelo priti do Niša danes. Spet snemaš. Glorious Belograd. Malo boš pucala, all starke. Jolo. Ja.
Spominski park Buban, smo nad Nišom in tukaj je en velik spomenik posvečen žrtvam 2. svetovne vojne. Uživamo v Nišu, spominski park Buban, tukaj je zelo lepo, pozdrave iz Srbije. Tukaj smo v Niški bani, čez 1 kilometer nadaljujemo pot proti Sofiji. Evo prvi tunel.